Hello guys, noto tuna Phrung Kaham YouTube channel lo ke tini video ke chong nai leina chongchine YouTube video wa chongchine YouTube videos tau phu wa ada video ke chong monetization on kya singke aboro limited ads ye bai ko go inka abo limited ads knowledge chong break ya abo ni problem no solve kya nai tini video sa no pa ha step by step phungeri nai naro videos na rai samochin ka khoyan jora na ye tongdi ke limited ads molet main ke limited ads ke chong video keha no bang ma bro upload keha abudi ke same video title thumbnail abudi mano bang ma bro use keha ke abudi ke use khalai ke ong yek bang ma ke ong tha sing ke ada bro ni thio ke limited ads yaro video wo phaye thango yellow dollar symbol ke yellow dollar symbol bai ko yatha asing ke limited ads ye bai ko asing ke inka abudi ke limited ads ye bai ko asing ke chini video sa chong monetize ke me yang nai ka abo chini video so advertise phaya nai ke advertise phaya asing ke chongjo to sio chini video so income yang nai ye ka bon ba pandawo now ni thio po limited ads ye bai ko yata asing ke ba limited ads ni problem now thio po phaye tume asing ke chong abono break ye solve kya nai tinya no video sa pa step by step phungeri nai ke tawa no mobile screen otin yan thane narok nai tongdi chini YouTube video wo limited ads phaya singke chong abo problem no solve kya ni ba ye chong puila wo chini YouTube studio ma thangnai kena robo nai nok nai thio YT studio bo YT studio apps no naro use ma kenai narong thio bo YT studio kroin ta singke naro Play Store thio bo no download khiye lamai nai khetawo angbo YT studio ba YouTube studio apps bono khusari nai kena opo bono khusari di ketaw bono click kheri nai khe chungboro sisa ma nai sinai ketaw chungbono sa nai sin tungrana kena di taw boro bodike khusaye phaya boro YouTube studio khusaye phaya inke chung mama kenai limited ads problem no solve kya ni bo pandawa chonchini video chini content no ma thangnai jang tola na ro nai nukna bo content hintongo content mo click heridi ke content mo click hepai ke boro pa hano ni video list phainai je naro no ni channelom sa videos taw abo video list pa hanaro boro nai no mai nai kena di taw boro pa ha ni video khusaye phaya inke taw ang boro wo buktiyo limited ads tong buktima video limited ads tong abono rutu nai inke taw boro naro nai nukna pa ha boro green dollar symbol ke nai nuk tongna ke bo green dollar symbol ta singke boro chini moha problem kroi boro chini video kahama ke advertise phainai inke bo dikhe ye dollar symbol boro khrang ke naro nai nu ya singke kormo rok chau ro ke bai ko ye ta singka boro moha sule khokchi mo tongo ba moha sule problem tong ye chong simayu inke tawa no no phnai limited ads lebre ke tong kabon bo panda chong bodi ke tolama pheklainai tawa no no parha ani video so tolawo toinang khlai thanai ke boro chongsa net slomon bo pandawa sisa naising samung matangnai ke bodi ke tawo ang parha tolawo pheklai ha ani video buktima limited ads tong abono tawa ang no no toinang ye aboni problem no solve ke no nai e bodi ke tola phaklai naro bodi ke tola phaklai ke naro bo ke ha nai nukna nai dei bo ain thio bo yellow dollar symbol naro nai nukna bo dollar symbol kormo ke en tongo bo kormo ke ong tomo ke bo ke limited ads ni problem se boro naro nai nukna video title bo tikna ke tongdi jo to he bo suitimo bo ma video tawo boro advertise phayang e tongo bo limited ads somon bo panawo bo limited ads ong to hasingke boro chini video advertise phayang nai inke bodi ke ye limited ads problem ong ye to hasingke chungbre ki abono solve kanai taw chungnai leina khaboni bo panda chung boro click ma kenai bo video click heridi naro noni buktima video limited ads bai ko ye tong bodi ke ye yellow dollar symbol bai ko ye tong aboro ke borang click kheri ha boro click khepai ke chungsa ma nai sinai inke naro nai nukna boro bo monetization himo section no boro yellow dollar symbol ke naro nai nuk tokna boro dollar symbol kormo ma khiye akabuni lai biye boro limited ye bai ko ye tong ke restriction ket mai ke boro ad suitability ye boro bodi ke bai ko ye tongo inke naw ni thio pho bodi ke naw pho problem mayo ye ta singke naw ni channel ba naw ni video so bodi ke ye problem phaye to singke chung abono solve kya nain ba pando ba ri ke samung klai se abo ki break inke chung krunga pho thang to ni nang ya chung bo limited he bai ko ye tongmo nu tongo boro no naro wa click kheri di ke boro wa click kheri di boro click hepai ke chung mama kenai boro naro nai nukna nai de borot main soya limited mo this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertiser ke bodi ke naro soya mo bai ko tonai boro wok bang ma bro use kemon bo pandawok bang ma bro thiyo boma video content thanghangmon bo pandaw ke ye boma video ads ran ung yanai ba ads thepama yawnai ye boro sato khabon bo pandaw chumbo problem no solve kenain bo pandaw chung mama khinai chungjan tolama pheklainai bodi ke ye kenaro nai nukna boro ad suitability moni tolawo boro naro nai nukna ke ha request review hintongo inke bo request review mo naro click kheri di ke boro click kheri di
boro click hepai ke boro naro muha ke toni naya bono naro sisa porem chuke pore namiu tre naro bon bo pando sim chuming ke bo lan mor mo boro naro pore ye trepo pore mayu limited ads tma ake aboni problem no break solve ke nai tere naro no sasa o kaham ke sinim chumia singke mke tawo chung asu kok maklaw maki salai to mani tawo chung direct chini samuno nai leina bo problem no break solve ke nai abono ke aboni bo pando chung jang bo tolaw naro nai nukna bo ke hanu ste ake tungo bo box simsio naro bodi ke tik mak ke mari nai ke bodi ke tik mak ke pa ke tre boro naro ma po sui to naya ma ke ton naya bo submit request mo naro click keri di ke tawo ang bo submit request mo click keri nai ke boro click keri ha submit request mo click hepe ke chungsa ma nai sinai ke tawo chungsa nai sin tongrana ke naji tawo boro naro nai nokna submitted successfully ye boro bai ko ye thanga ke chung bodi ke request submit hepe ke chung salni salta ma nai sinai ba hati sal chunga bo nang ye thangmayu 1 week pho abodi ke chung nai sin pai mun yago ke chini video monetization eligible ongnai ke tawa no no chi boro te wa click hep nai bo limited hembai ko tomo boro click he ha boro click hepe ke naro tolawa thangpai nai di tola thangpai nai ke time po break bai ko ton to break bai ko ton naro boro juda ke nai nukna nai ji taw boro ad suitability under review untongo ke taw boro review wa thange tongha mke abono youtube team ro kahama ke brau review ke nai nini video no nini video wa advertise thepa mai mode thepa mai yade abono brau review ke ye nini request submit ke mono accept ke nai ke brau abodi ke accept ke pai ke nini video monetization ongnai ke bodi ke chung submit ke pai youtube team ro review ke pai moni ya go ke now ni video ad step hamai moni eligible ong hasing ke bro ke ha mail like no no sirinai abo mail ke break ke phaing ke tawa no na abo mail po khusai pno nai abo mail no phona ro nai clr di tawa no no mail lo tunya pno nai break ke mail phai inke tawa ang ai ni gmail khosa ha gmail khosa pe ke na robo ke ha nai nok na bo youtube chinyo bo ke ha mail phai mo your video is suitable for all advertiser hinge tawa bono khusai pno nai ke boro click keri ha boro click hepai ke taw chung boro sisama nai sinai inke boro naro nai nukna hi Phrung Kaham great news after manually review your video we have determined that it is suitable for all advertiser hinge boro bai ko ethanga ke boro naro nai noknai boro wa video content pho bo video content no advertise thepa mai moni eligible ong hangye boro wa brau mail likhe sirinai ke bodi ke mail mai sopai ke noni video advertise phai nai start nai ba noni video monetization eligible ong ye thangnai ke anga sakio naro kama kem chimainak na ye break ye chonchini video limited ads problem phai singke abono break solve ke na abo joto su process ro no ke tini ni video le bono bo video naro chaya singke like khedi ke channel le bo subscribe ke ko ta singke subscribe kheri di tre bis kama po bodi samuchuma video ro no nu sofi minin bok pandawo